Thola ukuthi umuntu wesilisa uyangizwa ukuthi ngimanzi akasakhoni nokuqhubeka nje kuningi okwenzakalayo ngoba mangihamba abantu bezulu abantu besintu bafike bathi hayi ayikho into ekhona idlozi kuphela kodwa ngiyezwa ngaphakathi ngoba mangivuka ekseni novuka mhlawumbe isinye sibhlungu ngizwe ukuthi no khona into ekadelele nami ebusuku. Sekunjalo mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafavuke njengede ngabani isamba nesapha umnkosi angalola maqedo lalo bafoza nokwaje isikhodla uthi mangivimba ngala uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo umadakeni oyishasa ngicela siyabingelela segoli elagola amadoda kumnandi ke kudelile uma usila egoli ngoba sizodla imali yesokisi sila ko Sandton 5 kilometers from Sandton igama lendawo ise Fogap accommodation okwendawo ebhukwayo nawo ongayibhuka nangelinye ilanga kodwa ke namhlanje sinenkosazana esibhalele kwiNethezeka TV sizoyifihla igama ngenxa ukuthi idaba layo lunzima kakhulu nkosazana avele sikubingelele sikwamukele la kwiNethezeka TV. Yebo ninjani baba? Siyaphela nkosazana ake singene la ekuthenini ukuthi usibhalele njengeNethezeka TV ngodaba olujule kakhulu abantu abaningi bayakhala ngezinto ezithinta lolu daba lakho kodwa ke sifuna wena olakho ngqo ekutheni ukuthi udaba lume kanjani. Nginenkinga nje ngihlushwa isilwane njalo ebusuku mangilele siyafika sizolala nami kuningi nje sikwenzayo ngivuke ekseni ngimanzi siwesilele nami ebusuku. Kuningi nje okwenzakalayo noma kuthiwa nginomuntu wesilisa uthola ukuthi umuntu wesilisa uyangizwa ukuthi ngimanzi akasakhoni nokuqhubeka nje kuningi okwenzakalayo ngoba mangihamba abantu bezulu abantu besintu bafike bathi hayi ayikho into ekhona idlozi kuphela kodwa ngiyezwa ngaphakathi ngoba mangivuka ekseni novuka mhlawumbe isinye sibhlungu ngizwe ukuthi no khona into ekadelele nami ebusuku. Okay ngifuna ukuyala lento ekuqala kwayo unokuyinothisa uyiqala nini ngasiphi isikhathi? Nginokuyinothisa lento ngoba mangibuka lento ngaqala ngisasemncane ngiyabona ukuthi mhlawumbe into engazalwa nayo ngoba kungenzeka mhlawumbe ukuthi abantu abagangayo noma vele into engadalwa nayo angazi ngoba nje nabantu besilisa siyabaxosha abantu asibafuni abantu besilisa so nje kuba nzima kakhulu angifuni uqamba amanga nami lento siqala ukungiphatha kabi. Ngifuna la ekutheni ukuthi uthi iqala usemncane mayiqala umncane ukimiphi iminyaka? Ngicabanga ukuthi kuyinothisa wami ngayinothisa ngino 14 years kuyinothisa wami angazi noma mhlambe ngoba phela ngase ngikhula khulile nami sengibona so ukujola ngaqala ukujola I think nginabo 17 years so ngabona ukuthi no abantu besilisa ayibafuni yabaxosha impela ngoba nasempedeni nje akukho right. Okay ngifuna ubuya la ekhaya isimo sakho wabaxoxela mobaxoxela ke bathini bona? Ngiyasaba ukuxoxa ekhaya ngiyasaba ngoba angazi ukuthi abantu ngizobatshena kanjani abantu abadala because nama angikhulile ngokwanele ukuthi ngingafike ngibaxoxele ukuthi nginenkinga kanje. Ngiyasaba ukuxoxela abantu abadala ngoba angazi ukuthi ngizothini so into engiyidingayo usizo ukuthi angazi ukuthi ngizothola kanjani. Uma usukuma uyisukumela wena ukuyobheka isimo noma ukuyohlola isimo kubantu? Mangisukuma ngisukumela mina ngoba ngangatshena usisi wami engimlamayo ngamtshena isimo sami ukuthi sikanje wangihambisa waya kumuntu mayifika umuntu bafike bangitshena ezinye izinto ukuthi hayi ayidlozi bangitshena ukuthi idlozi ayikho into ekhona kodwa ngibe ngizwa mina ukuthi no ngiyalimala ngaphakathi. Emake nkosazane esimene sikanje ukuxoxa nobani nokufuna ukusizakala ibapha abantu ke oyaye ukhulume nabo ke ekutheni ukuthi usizakale ngoba phela abanye baye bekholela mhlawumbe emasontweni abanye bekholela ngoba isinto ziningi izinto engenzeka kuwena empilweni uke wenze njani ke wena wakhuluma nobani? Akekho umuntu engangakhuluma naye ngaphandle kokuthi ngihambe kubantu besintu umuntu angakhuluma naye akekho ngoba angazi ukuthi umuntu ngiyomqale ngimxoxele ngithini ingakho ngize ngikhetha ukubhalela la ekhaya because angazi ukuthi umuntu ngiyothini sengimxoxela lo daba enginalo. So akekho umuntu engangamtshela. Usisi wakho yena iziphi izinqumo ayithathayo asikho isinqumo akasithatha ekutheni ukuthi mhlawumbe abazise ekhaya ukuthi unenkinga kanjani? No imini ngamcela ukuthi abantu basekhaya ngabatsheni so ngizothola usizo mhlawumbe kaphandle ngoba abantu basekhaya babuye besizakale ngawe sometimes so ngamtshela ukuthi angatsheni umuntu ngizobona mina ukuthi ngenza kanjani. Asibuye la kubantu besilisa. Abantu besilisa kwenzakalani kubona uma benawe? Ake siqale la eqaleni ngoba uqale una 17 years. Asibambe u17 years usaqala ukujola bekwenzakalani ngaleso sikhathi? Abantu besilisa bayafika behambe
umuntu mhlambe mangiuthi umuntu ngingalala naye ngizolala naye kayi1 namhlanje kusasa akasangikhulumisi akasangibhaleli sekuthulekile kanjalo omunye nje wakwangitshena wathi ngimanzi so ngayibuza ukuthi ngimanzi kanjani nami ngathi ngivuka ekuseni ngelinye ilanga ngayibona ngimanzi ephentini ngimanzi isinye sibhlungu ngayibuza ukuthi kwenzakalani shuthi isona lesilwane sixoxa labantu so umuntu wesilisa akahlali nje kumina uyafika ihambe akahlali imake uma uxoxa mhlawumbe ngoba abanye bayakhona ukuthi becheck nasenkundleni zokuxhumana ezinye zezinto ezingabasiza ezimene kanjalo ngoba indaba yokuthi umuntu wesilisa uyafika uyahamba kuba inkinga kakhulu mawuthi omunye wakutshela ukuthi umanzi kukhona imizamo okwakufanele ngabe uyayithatha wena ngaleso sikhathi isiphi isinqumo ngiyazi ukuthi usibhalele thina njengenethezeka TV kodwa ngifuna ukuthena ukuthi kulezi inqumo oyithathayo ukhetha ukuqhubeka ujole umuntu elale nawe edlule noma wenze kanjani wakhuluma einkundleni zokuxhumana ngifuna usizo nje okamanje ukujola ngisengizothuka kancane until ngize ngithola usizo ingakho ngibhalela ekhaya mhlawumbe ngoba nginethemba lokuthi usizo ngathola ngendlela thizeni okamanje nje ngifuna usizo ukujola ngisathuka kancane ngoba ayikho into engijolelayo vele into engijolayo ngijolela ukuthi ngiyadliwa abantu bayahamba kuphela so usizo ngilufunayo. Okay mothi ukujola ujolela ukuthi uyadliwa bayahamba kuphela abasakhulumise abantu mhlawumbe abanye abantu ohlangana nabo mihla namalanga uthola ukuthi abayikhulume nje indaba yothando uthola ukuthi umuntu umnikela ithuba lokuthi ekushele umuntu ngiyamnika ithuba lokuthi engishele like ubuzela ukuthi engishele then ngihambe mhlawumbe kunesikhathi ekushela futhi ekhombisa uthando emva kalokho masumqomile nje wamnika ithuba lokulala usiyahamba kuba kanjalo umuntu ngiyahlana engishele izinyanga eziningi more than 5 months mase ngimnika ithuba senginayo impedeni uyahamba vele ehambe nje kanjalo ngize nami ngiyabona ukuthi no konke khona shuthi ngimanzi ngempela. Okay lento ngiyacabanga ukuthi idila futhi idinga umuntu wesintu engathi engathatha into ezifika kunakho lokhu kusisombulule kodwa eqale lapha kumsuka wayo ngoba egcineni lento isineminyaka uke wabhala wathi omunye wathi yakhele lento manje kuwena ikodwa iyidlozi kuwena ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi kuyadinga ekutheni ukuthi nababantu ababelaphi mhlawumbe bebe neqiniso ngifuna ukubheka kubelaphi obahambile abalaphi ababe kanjani besebenza kanjani ukuze sazi uma bethi yidlozi bebethi yenzani wena uma bekhuluma ngedlozi. Abantu ngihambile izangoba abathandazi bonke nje abantu abakhona ngibahambile ngoba okugcina engagcine ngimhambile wathi into emele ngiyenze emele ngiyolungisa umsamo wasekhaya idlozi linolaka kakhulu kumele ukuthi ngivume isiphiwe nginaso so ngabuza ukuthi isiphiwe kanjani wathi ngangena amakhehla omkhulu abantu abadala so unesikhwele umuntu wesilisa akamfuna ngathi ngaba uyena nje olala nami odlamina yes so into engiyifunayo into kanjalo ukuthi ngiyasizakala kanjalo ngoba bonke abakhuluma into ehlukahlukene nalokho umuntu ehlukahlukene nalokho umuntu ehlukahlukene kodwa mayelana nasi isilwane mase ngibuya la ekhaya kungani wena ungabatsheli isimo esikanje ngoba phela lesi simo simisa impilo yakho iyiphi indlela thina singenza ngayo ke njengenethezeka TV ukuthi ekhaya lolu daba belazi ekhaya mina ngiphuma ekhaya street kakhulu angeke ngize ngikwazi ukutshena abazali ngitshele mina bona abazali mhlambe nina ninganginceda ukuthi nihambe niyongitshelela bona abazali because kimi akukho lula ukuthi ngibatshene because ngiphuma ekhaya street kakhulu udadewenu yena naye ngeke kwazi ukukusiza angekaza ukwazi ukutshena abazali kunzima kakhulu ukuthi abatshele so nami ngakho ngakhetha ukutshela yena ngoba umuntu vele olula kumina. Okay siyathemba ukuthi usizo uzolithola nawe mbuke lapha ekhaya bakhona abantu abanenkinga kanje uthola ukuthi abanye baze bechithikelwa abantwana uthola ukuthi umntwana akahlali abanye uthola ukuthi maye nomuntu wesifazane ke owesilisa akahlali sholo uyabona nje kukhona ziningi lezinto uthola ukuthi nakhona kukhonjwa isilwane kukhonjwa idlozi kodwa egcineni kulolu daba kufuneka umuntu ozoba neqiniso ekutheni ukuthi umsuka wodaba ulithatha eze yofika egcineni ngoba udaba lube imfihlo laze lafika lo mntwana ngoba usibhalele ngenxa ukuthi
lolu daba libe yimfihlo kwaze kwafika la ekuthenini ukuthi khona naye useyahlukumezeka empilweni yakhe egcineni fanele ngabe ukhulumile nabazali kodwa egcineni kufuneka umuntu omilaphi weqiniso hayi umuntu ozodlala ngabantu ingoba futhi efuna imali kodwa ke njengamanje umntwana uyasho yena ukuthi akunankinga lolu daba singakwazi ukuthi silikhulume lize lifike kubona abazali ngendlela efanele kodwa ke esingakucela kuwena esekutheni ukuthi usinike umhlahlandlela uphinde unike nabalaleli umhlahlandlela ukuthi usizo oludingayo iluphi thina ke njengenethezeka ukuthi thina size sifinyelele kubazali sizokhuluma imali oludaba sinike nathi umhlahlandlela ekutheni kusofika kanjani awunike ke abalaleli nje nababukeli njengamanje ekutheni ukuthi umhlahlandlela wosizo lakho uluphi kusule eqaleni kuze kuyofika egcineni kumanje mase usitshela neminyaka yakho ngoba ilento uyiqale uyinotice una 14 years waqala ukujola una 17 years usitshele nje konke ukuthi lento isikudle iminyaka emingakanani kuze kwafika la mina usizo engidingayo ngifuna usizo nje lokuthi bengisize mhlawumbe ngithwele abantu umuntu wesintu abamaziyo ukuthi lo ungqoba khona mhlawumbe bangaba babili abantu abangakwazi ukuthi ungisiza ngoba lento yangiqala mina uwinothisa kwami ngina 14 so ngoba manje ngina 25 so ngiyabona ukuthi iminyaka isihambile ngakho ngize ngikhetha ukubhala la ekhaya into abangisiza ngayo nje ukuthi bengithole umuntu okuyena nayo nabamthembayo umuntu wesintu nabantu abamaziyo umuntu ongakhona ukungisiza yeah ufuthi umuntu asithi ongeke ebheke imali kakhulu imali sidliwe kakhulu kuwena wenza lokhu ugqiba lokhu lahla lokhu kuthiwa hayi asiye endaweni ethile phela bebengasho ukuthi hayi idlozi kuphela mase ungenzile uthi ucacise lokho ukuthini ukuthi bebengasho ukuthi idlozi kuphela kodwa bengenzile uthi mhlawumbe benganginikile uthi ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi ucacise ukuthi akube umuntu ongafuni kakhulu imali ya kuba umuntu ongafuni kakhulu imali ngoba imali sengimoshile kakhulu abantu badlalile ngami ngoba bengitshena ukuthi ngenza ukuthi nginokuthi kodwa mabangisiza bangangisiza ngokuphelele bengitshena ukuthi nesilwane mangisebenzisa ukuthi sizokwazi ukuphuma ngendlela yokuthi kodwa mangisebenzisa singaphuma ngazi noma mhlawumbe indlela engangisebenzisa ngayo yini eyayi wrong kodwa nje ngifuna umuntu ozongisiza kakhulu hayi abantu abazodlala ngami hayi umuntu ozofuna imali enkulu egcineni engakwazi ukungisiza. Okay kulungile nkosazana sibonga ithuba sibonge ukusibhalela nokuthi uvula amehlo abanye abantu akuqhuquzela nomunye umuntu ukuthi akangathuli ngento ekanje soli na 14 years wena uthule awubatshela abazali ngicela uqhuquzela nje ukuthi akangathuli lento enje ngoba egcineni kungenza ukuthi mhlawumbe ukuba kasukumeka kuse-early ngabe mhlawumbe lento abazali bayayazi futhi ngabe sidlulile kuwena qhuquzela lapho mase sibonge ithuba. Ngiyabonga kakhulu into engifuna ukungquzela yona nje ukuthi nibhaso big game abantu bayadlala ngabantu kakhulu abantu bayadlala ngabantu bahambisa imali kakhulu phambili kanti egcineni bazodlala ngabantu ethi umuntu uzokusiza into ukuthi izokusiza izokusebenzela kakhulu uthi mase uyisebenzele umehluka uboni kunokuthi ubona ku west nasekuqaleni so nje nikade kakhulu igames ziningi kakhulu so abantu ababhekana nenkinga kanje ngeyami ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu ababhekana nenkinga kanje ngeyami so ngizocela ukuthi abantu babe careful bacela usizo endleleni eziningi abantu abahlukahlukene bazokwazi ukuthi bebasize. Okay sibongeke nkosazane thina singaqhuquzela mbukela lapha ekhaya ekuthena ukuthi uma unenkinga ekanje isuka ithinta nomndeni nefamily ngoba egcineni uzothi uyasukuma njengomntwana egcineni mase kudingeka abazali kungcono uma utshela abazali mase kuyiboy ibona abasukumayo mase abazali mabesukuma nawe mase iyabonakala inkinga yakho ngoba abanye abantu bakhonze ukuthi umuntu esukume ngayedwana ethi uyolungisa into masingasalungi into mase kuyaqhutsheka kusolwe kakhulukazi abazali noma kusole yena umntwana ukuthi why sukumela yena egcineni mase kuthiwa abazali abamsungumelanga ngenxa yenkinga ezithile sibonga ithuba lokuthi udadewethu usukumile wasondela la kwiNethezeka TV wazolukhuluma udaba lakhe ngoba lo daba lihlupha abantu abaningi basukuma ngabantwana ethe cha ekhaya ngeke bevuma uma ngeke evuma uma uyakholwa kodwa egcineni ngisho ngabe ukholwa kuliphi ibandla ukholwa ekutheni ukuthi akakholele esimene esithile sokuthi ungasizakala lapho kodwa mazise ukuze inkinga noma lolu daba obhekene nalo lusheshe lusukumeke le iNethezeka TV igama lami ngumzothule ngwakashembe sibongo kumafafuke njengedengabani isambane esamba umgodi sangawulala maqeda ulala bafowazane mina nawe ayiphindi idibane nangesikhathi esizayo.